igramo Call of Mini Dino Hunters. Ok, ovo će biti možda novi serijal, možda samo jedna epizoda, vidjet ću, ali vjerovatno ću probati napraviti tako nešto. Ok, i ovako neću ovu igricu možete skinuti preko Google Playa, i ok, inače sam stavio igrica, kao što možete igrati sa ljudima, neki online, ili story mode, i ok, dobro za početak, kako sam skužio, imam dosta para da si ne bavim novog lika, pa dosta što ne, malo sam premukao, ali ok. Novog lika, pa evo imamo novog lika, dosta ljudi, malo sam premukao, ali ok. I napokon sam napravio intro, napokon sam nađu dolasio intro, inače biti kod Clash Royale, ali tako nekih svačica. Zato što to će biti za vrijeme dok ćemo igrati ovaj Clash Royale ili tako nešto na mobu. Ok, sad ne znam što da igram, znači pišite mi u komentarima što ćete da igram u sljedećoj epizodi i ajde, ali danas ćemo igrati onda Coop. I onda možda ćete čuti vlak u pozadini, jer moja kuća je pored vlaka. Trebamo krenuti, sad se to će igra. Inače, tek sam još počeli igrati ovo, pa onda ne sam odlučila ovo krenuti igrat. Ok, inače, što se može usred igre, ali ok, inače, vi ste lik i onda vi ubijate dinosaure i onda uvijek imate neku misiju ili tako nešto, evo ga ovog puta moramo ubiti glavnog dinosaura i preživit ćeš koji 10 sekunda. Ok. To značilo bi vi sebi to pomažete jednom drugim isto tako. I ovo je inače tako da budete, to ono imate jači udarac i to jači hit. Ok, dobro to. Samo morate spaziti, ako smijete bez metaka, onda nije vas dobro. Zato najbolje inače koristim metak protiv ovog klika. Jedinače ako klik se metak, jedin s tekstičnom srediti njega nije baš nešto lako. Moguće čak. Ok. Trenutno nadam se da sam vam dobro objasnio, ne smijete se. Najčešće čak igrate ste na ovoj mapi, znate se biti na mapi s četvrtkom, ali nis baš uvijek. I ok, hajde. Da je kako što rekao, napokon sam si uspio vratiti intro. Vidite kako sam. Wow, ovo sam tako dobro odigrao. Ok, ne veze. Inače, intro mi je napravio Lorenzo Morgano. On mi je napravio 4 intro, a ja ću vjerati Kristijan ili 2 samo. Možda vidjeti kako. Trenutno ova igra je znači stvarno jako zabavna, jer mi morate probati igrati ovako, inače grafika nije baš nešto, ali možete probati igrati igricu. Ja hoću s toga lijepo pozada štitu mojim nekim. Možete moći skrafstati po serijalu onako. Tu je ovo da imate ovih 70 sam čovječe, ne. Ok, ne veze. Ovo ubirat. Koji su? Ajde se sve baš raspredata, ja.
ovo besplatno. No evo kada je bilo te Crystals, koliko je ne znam što može privesti. Kako to plaću, tako ne bi. Sad ću varam. Dobro, hajmo djeći sada još nešto malo u ovom story modu, pa da vidite da se možete lakše odlučiti. Danas ćemo igrati samo nekoliko runda i onda neće biti predugačak video, ovo je samo zato što nije biti video, pa da ipak izaći prvim jedan video ili dva. Evo ovdje imam samo za auto, sam sad. Dobro. Sad ne dobro krenuo, znao, ali veze. Ali Kristini tetovi vjerujte mi. Kristini se moćete mene, ne znam naći. Kako idete pop, što ja već imam igram. Evo ga ne, upravo sad bez vaći van. Kako ljudi, mogu uvesti, stavite komentare, lajkove, što god hoćete, lajkajte, šerajte, subscribe-ajte, komentirajte. Ako komentirate, onda valjda neka bude dobar komentar. Ljudi, kako se skužam da malo mi poštaći. Jel prvo mi se vrti? Sam liku, hvala. Ne, okej. Ne znam, je dobro čuće, ja pričam malo tišku po sada, malo da sam bolesan, to mogu postati malo čekala. Ili ovo nije baš najlakše. Pogledaj. To je to, da. Gubi se njegu desiti za to, hajde da veze. I ok ljudi, to će biti to za ovaj video. Znam da je kratak, samo 8 minuta, ali nema veze, ne. Ali ipak baš ne mogu, nema vremena baš za sve to. I ok, bok.